أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, salmini on salminango islam. haray miɗo torano en fo allah yo allah jaɓa en korka kan e dendangal ko wonɗenmo e rewde. Amin ya rabbal alamin. haray inchallah ko ɓeydugol wakkilagol, sabu sumaye on hino muuto tun. inchallah waktu on no yaawi fota hiɗon andi ɗe balɗe ɗo hiɗen inna koye fuɗɗade lewru ndu woni. Mashallah, haray ndu muutike buy en torki allah yalla jaɓan e ya rabbal alamin o ittana en nawnare ko fewndi kon e aduna o. haray inchallah sabu ɗuɗugol landale ko wonnen heɓude ko yowodiri kon e wondigal jiɗin e ko wonɗe yiide e ko wonɗe wuridude e muɗum. haray toujours mi ndaari seeɗa e piiji tawayɗi si tawi jombidirɓe ɗiɗo wattani yila e majji, ɓe wawai wondude no haniri no neeɓi hara ɓe haɓali. eɗon andi yimɓe wonduɓe o kan haɓay sikke wala e muɗum, ɗum ko naturel, ko tabia. kono noon hino wotton piiji ɗi tawata si ɓe wattani yila e majji, vraiment mo kala tewtaki beleɗe wonki mum, tewtaki shaitan, haray giggol ngol dumoto hakkunde maɓɓe, weldigal ngal dumo, ngal neeɓa kadi tawa neeɓa e hansi haɓe masa no wawa wonde har haɓaka. haray eno jeeya e ɗin piiji honɗum goo on ko tawata wona e hakkunde jombidirɓe fiyo ɓe wawa wonde ɓe welda hara ɓe haɓali. giggol ɓeydo hakkunde maɓɓe, pihum aranum kun ko honɗum ko albuudo anil maasi, woɗɗitagol yeddugol allah subhanahu wa ta'ala. haray yeddugol allah hino hulɓini ha si allah le jarribi ko on tigi o yeddi yo tuban allah kisan. fi honɗum sabu ka allah waɗiranta neɗɗo punition jiton hino ɗuuɗi. himo wawma darde an debbon o tawa o gorko maɗo no wele, o addirane ɗon jarrabuye punition o sabu yeddugol mangol. wa kadhalika an gorko on mo wawi darde o tawa o debbo maɗo no wele, o addirane ɗon jarrabuye on, o addane punition. donc ça veut dire woɗɗitagol yeddugol allah no jeeya ko newinta gurdam ɓeyda giggol hakkunde jommidirɓe. ɗimmon ɗum ko honɗum ko addu'a, toragol. du'agol hino moƴƴi. gorko on yo du'o feere, debbo on yo du'o feere. haray ɗon kan no jeeya e ko jomiraɓe defte humpiti ɓen sifani en wondema hino ɓeyda wona sabu giggol duumo hakkunde jommidirɓe. hiɗon andi hay ka Qur'an jomirawo subhanahu wa ta'ala no addi e ɗenɗe annabaɓen du'aji ko honno goɗɗo du'oranta ɓeygore mum, particulièrement ɓeygu mum. rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. subhanallah, du'a labaɗo. allah men torkema, okku men ka ɓeygu amen e ka ɓiɓɓe ɓen ko ɓuttinta ɓernde. ɗum gorko on no wawi du'orgol o du'a, debbo on hino wawi du'orgol o du'a. haray ko du'a mo ɓura an tindini en, on ɗon sikkitatake so tawi haray ko du'a hanaɗo waɗede. haray no jeeya e muɗum ko ɓeydata giggol ngol hakkunde wonduɓe, alhiwar, yewtidugol, wassaraha e laaɓodirgol. tawa on yewtiday ko humpitiɗa o ko debbo gasta andude an gorko on a humpitaymo, wa kadhalika kanko debbo on kadi ko humpiti wo ko tawata gorko hino hani andude o humpitaymo. donc haray yewtugol hakkunde maɓɓe, surtout tawata fewndo naka fayeɓɓen tawa, haray ɗum hino moƴƴi fota, hino ɓeyda giggol hakkunde maɓɓe. haray no jeeya e muɗum honɗum allutfu, newa gongol, wallin. neware nden wallahi no ɓuri ñaande. neware hino ɓuri ñaande. kala ko neware ronki hina ñaande gaynata. est ce que on faami?
si goɗɗo ɗo joni hiɗa noddude honno ɓeygu ma ɗo a noddimo inde makko nden no newori pellet a wi mo hilan fala hunde kare o waɗay hara kono newori. Kono sa sonki ma a memmini ma a ardi façon jigo on ton wallahi ko ɓuri kon shaytan ko ɗum welta ɗum ko bone sakkitorta. Wa kazalika an debbo on kadi si tawi jonɗa fala noddude modi ma a noddi no newori a landike mo goɗɗum no newori ko hulta Allah o waɗanti ɗum no newori. Kono sa sonki ma a addi façon yewtereji gono ton ɗum ɗon wallahi hara shaytan heɓi ko ɗaɓɓayno kon ko fitna woni arde hande kadi. Summa wa kazalika no jeeya e muɗum honɗum attawadu yankinagol. Mo kala hino duwa yankinagol, mo kala hino duwa netanagol oya hino jeeya e mum kadi yaafagol ayibaji ko yiyata e makko kon. Sikke wala ibnu adama wallahi alama mara ayibe. Ayi ay ayibaji an sonnajo on e modima, ayi ay ayibaji an gorkon e ɓeyguma ko no wotto wawiteɗi muññede no wodi ton non kadɗi wawatake muññede no wodi wana masalan acci hakke donc hara worɓe gootaɓe beɗɗa han feƴƴiti eɗen andi ɗum ɗon welata hay goto donc ɗum ko ella molanaɗo. Wa kazalika no wodi kadi sonnaɓe ɓe beɗɗa on faami tawa ɓe iway tun defugol inna no ronki ara walo ɗanora non hara lootaki besitaki donc hara piiji ko gorko on duwa hettude e haqqeji mum keneji fof hettaki on faami donc kañum tewto ronkere munde ɗum ɗon foppo no jeeya e ko lancata dewlɗen. Donc haray mo kala yo newano oya ɗum hiɗen ɗaɓɓira ɗum mo kala yankino hino jeeya e muɗum honɗum kadi ko ɓeydta giggol hakkunde wondiɓe couple ko ɓeynta kon attadhiya almubadila mana mo kala holla hino wakkili ittugol wonki mumkin fi oya haysko fenande. Est ce que on faami sonnajo yo santo e modi makko hiɗa wakkili kala ko watte kon fi makko kanko sonnajo on. Wa kadhalika bil muqabil modi goɗɗo kano duwa yiwde makko wondema kanko debbo mo wakkili ittugol kala ko ittete fi gorko. Wallahi si ɗum heɓike on sentiment ɗon ko dirable o wonata haray hawre alaka nata ɗon shaytan alaka nata ɗon on faami. Kono so tawi mo kala waɗiri no andirɗen non ko korun am beɗum am ha eɗen andi ka wonɗen to ay woɓɓe non tama mbuɗi ha tamo naɓa nayo modi an andude ha yeto naɓa mbuɗi ɓen taɓe handu mi ari ɗo hande nani a faami. Gorko on kadi no naɓana to no gasara oya debbo no mari sina lagi naɓude a faami naɓanamo 500 yeto debbo nga ko 50 mi naɓi ɗum fo hina laɓotiranno wallahi ɗum fo kadi no holliri angal iman billah don haray ɗum ɗon fo ko wattante yila haray no jeeya mum honɗum athana wal mada mantidirgol a faami wonde haysi ɓeygu ma wata ɓornade moƴƴa so mantike wi mo hande noon sheriɗa laba ɗum ko halal noon nela sallah sallam waɗayno ɗum. Wa kazalika an kadi debbon haysi tawi modi ma o labaka wonde wi hande noon monsieur bama monsieur diallo hande ɗo woodi hande ɗon foti few a faami ayey ki san himo sanza pa on o ɓeyda besitade. Kono so tawi tigi tigi on mo kala hino hersiri sifa ɗin alhaaliji ɗon wallahi giggol ala haray ka sora ɗon. Summa wa kazalika no jeeya mum honɗum tabadulul hadiya neldidirgol. Gorko no hani neldugol debbon régulière harana farilla ko hanɗamo holtinde kon inna kunɗo ko kado ko mi ittanma ka woɗɗi. Wa kazalika debbo on kadi hino hani neldugol gorko on faami wonde ɗaya makiti haysko porte kilehum tawa sifa makko a ɗuuɗa yiide kunɗo ko modi an hande noon mi sodo mi yuti makit la neldi on ɗo so yii kun so tawi ko gorko finɗo faami o jaɓay ko wallahi o weltora on faami. Donc neldidirgol ɗum koko ɓeyta kadi giggol hakkunde wonduɓe. Summa wa kazalika honɗum husnu zan sikkugol mo kala maɓɓe oya ko moƴƴi on faami ko a yirali on tigi kon wata ɗaɓɓitu few mo kala yo haɗu e limite teddodire mo kala sikka oya wallahi ka moƴƴi. Sa noddiɗo ɓeygu ma ha téléphone a hendaki wiya andi ko payko koye sonjimo ko ɗum haɗi alay payko no fijirta téléphone on
kono wiigol ara wona yoddato e woɓɓe faami karaka ɗum fof na ko laba an kadi men debbo on kaza mi noddiɓe ha mi ronki si Allah jaɓi no mi yi daɓa ko si mi nodditi na ko konguɗi cheytan no ɗum ko en geru selen no na ko laba few donc summa no jeeya mum hon ɗum alhulm wa sabre muññagol on faami kala piiji ɗin aduna fof ko ɗi ƴettitirta ko muññagol surtout dewgal e wolino ɗum nde ñanden ala yiltagol e mum muñño kadi alamat wacci hakke de ko taw nodduni sabi Allah yandi mi harami ɗo yewtude donc on ti muñño e alhaaliji sattindeji ko woni e gurdam kon on ti muñño ɗum fiyo wawa wondude e compagnon makko no moƴƴiri hoti hon ɗum hifzul asrar mo kala maɓɓe kadi no hani suuɗugol gundoji oya ɗi sa halfini goɗɗum ɓeygu ma awi ko secret yo maru an kadi sa halfini modi ma goɗɗum awi ko secret yo maru donc ɗum ɗon haray koko hani hakkunde jombidirɓe donc toɓɓum sakkitorun kun ina ɗiɗo tun no sifaɗi boy ka defte kono ko principal ji ɗin mi ƴetti ɗo haray ko ɓuri noon e sattande woɓɓe ɓen al itirafu bil khata qirritagol sa waɗi erreur sa falji e makko tigi tigi reconnaisu ɓe gandari hande ko waɗɗami tigi tigi bon modi an accanelan kono woɓɓe ta en ɗon no tedde mum no sattani ɓe wasa bakki leggalite maɓɓe ɓe wata ɗum lekko ko ekkitete par ce que hay bobo no duwa jontede on hakke bobo ma on paykum wi nene ndare ko waɗɗon mi sa ndaɗata e toñe mum accana yo bobo an yon tigi ekkito ɗum no jeeya e yankinare ɗum no jeeya e ittugol mawnintinare on tigi donc qirritagol sa a bonni wiya accanelam wallahi ɗum haray hiɗa ɗaɓɓira ɗum julɗo fof surtout non vis-à-vis modi ma wa kazalika an gorko on fi ko an jogi ɓoggol dewgal ngal an kadi hiɗa hani reconnaisigol kala ko bonnuɗa ala jeng ndare ko waɗɗo mi accanam modi ma chéri mi tori ke yafalan on faami hara mawnintinaki fi ɗum puisque ko en andu wallahi no wondirɗen ɗo ni kala ko ñawaka regila ɗo regiloyete yeeso Allah wallahi ɗolle ko malaika woni ton ko jomirawo subhanahu wa taala kanko woni ñaawo kanko woni ahkamul hakimin donc toñeɗen ko yen selu enen worɓe ɓe wo ono rewɓe wo donc ɗum haray koye watta yila moƴƴa summa hon ɗum e sakkitoru ɗum al mubadaratu ila al itizar si tabiti tun a bonni honno hikkata ɗon yaafela yande accana torkem ma justifiyoɗa an kadi ko honɗum hikkoyta ɗon goya sengo haray ko jaɓugol ko oya ngantini kon ko satti ko waɗma ko satti wo si on tigi heɓanima surtout zaman ka wonɗen ɗon hande acca nelan haray ko ya accan mo jaɓa amara ko feƴƴaɗo modim tori ko mi jeejon yaafe hayso hewtal toon sa bom hayso ko désolé o wi ɓayɗen andi joni ɗin fof metta heɓude ɗin fof no metti heɓirde yimɓe ɓen safe hay wigol pardon ko probléme on faami mo kala no rondi tun orgueil hino yaha ɗum ɗolle hina ɗum won ko labba hakkude couple ji ɗi par ce que en fof e maaye ko ɗo acceten aduna mo kala haray pureté mum on ko ñande lahira andoyto ko faami ka natugol aljanna donc haray on tino duwa newade donc si a landama non an kadi accanan jaɓu kisan on faami haray jaɓugol accangol yimɓe ɓen koko laba moƴƴa on faami no ari e gimol labangol juutugol e watangol firdegol fof kono himo wi kun qabila al uzri waghfir zallata nnasi wala tuti ya labiban amra waswasi fallahu yakrahu jabbaran yusarikuhu wa yakrahu llahu abdan qalbuhu qasi halla tazakkarta yawman anta mudrikuhu yawman satukhriju fihi kulla anfasi gimol ngol no juuti o yehi hawa wi ayna allazina ala rahmani ajruhum fala yaqumu siwa al afi anin nasi allahumma ij'alna min allazina yu'afina anin nas ko gimol juutugol o wi wo wonu jaɓanayɗo yimɓe ɓen pardon si ɓe landikema jaɓanaɓe kadi nganto si ɓe addi justification hayso reni sako goɗɗungo kono andu arɗo e ma no justifiyade o hule jaɓanmo wo sabu ñande dargal si aroyama ka dargal ɓe moɓoyama ɓe innayi ene ko honto woni premier adeteɓe yoɓede joddi ɓen wo ko immotowo premier ka liste ko yafotonoɓe yimɓe ɓen subhanallah yafotoɓe yimɓe ɓen anda goɗɗo bonnima yaforoɗa fi Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa en yafotoɓe yimɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa en yafeteɓe kadi
yo jaɓan en golleji meɗen ɗi yo wurtu ɓerɗe men ɗe waɗiren ko watten kon fof fi makko ya rabbal alamin o newnana e wondiren e ɓeyguli meɗen no haniri non hara ko no yiɗiri no yarlori o ɓeyda giggol ngol allahumma ya rab kala partage ɗo vidéo ɗo tawi ko jombaɗo hara difficulté no hakkude makko e modi makko yo Allah ittu difficulté on ɗon e ɗon sur la sanka o partage mo ya Allah jaabin o du'a kala partage ɗo tawi o jombaka yo Allah okkore modi kisan kala partage ɗo mo tawi hino jombi yo Allah ɓeydu duwomodiral moƴƴodiral hakkude moɗo ya rabbal alamin ono woro ɓen kadi partage ɗo tawi tigi tigi on ala ɓeygu yo Allah okka mo ɓeygu hara ko moƴƴo waɗo wa nene Khadija ɓeygu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ya arhamar rahimin ya rabbal alamin en fof yo Allah wondinde en ɓeyguli meɗen ɗin no ɓuuri e moƴƴirde en no labira wuren en no labira sen maayi kadi yiiden ka aljannaji inchallah wa hatta zalikumul hin astawdikumullah wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh